na chakula kwa meza. Japuonjre moro ma jaklas 12 e sikunde sekondar ma St Paul Katuanyaga sani dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Thika Level 5 tok chwat mane japuonjne omiye. Japuonjre no wacho ni japuonjno nyocha ne orodhe e kinde ndalo dira mar Pasaka. Kata kamano japuonj maduong' mar sikunno Peter Magoni to okwedo wechego ka owacho ni japuonjre no osebedo kod kido marach e sikunno ka iseye kuom uso yedhe mamero ji. Omedo ni nyalo bedo ni noyudo hinyruok makamano e kinde mane omer. Jonyuol mar japuonjre no to dwaro mondo tim nonro mong'ith ne japuonjno kendo kaw ne okang' mowinjore. Kapigwa simu na askari fulani wa Katuanyaga Police Post. Anambia kuna kesi imeripotiwa hapo. Kuna kijana ameletwa hapa na wanafunzi wenzake, ameumizwa na anasema ameumizwa na mwalimu. Sasa mimi nilikuwa mbali, tukapangana na bibi akatangulia kukuja. Kabla ya hiyo ule askari alikuwa ameniambia hakuwa amemuona bila yako. Wakati alimwangalia akaniambia, nipigia simu tena akaniambia this is serious. Ambia acha nipeleke kliniki iko hapa kwanza apatiwe first aid. Nasikia vibaya sana kwa sababu anapoteza masomo yake na hii ndio mwaka yake ya mwisho. Aliumizwa na mwalimu na kwa saa hii ako kwa kitanda ya hospitali akiumia sana. Hata kutembea hawezi tembea, kukula hata hakuli. Kesho anaelekezwa dieta na hiyo kuumizwa aliumizwa na mwalimu wake.